ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum Ali Abdullah Mire Badal Kolli Fajur tari misilsilag program kaayku ade misilsilag mire program galgo me genestene kirti rasula mi duniye fonwo ma behe gotun samavi fottahuga asfawa wahak mire program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil ade algun menna sengena fadein Abul Anbiya nuata horiha nabi bekulunge bappa fol Ibrahim alayhi salam waswani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniya fonwana kam ufawri khabar eklega faanu duniya wadaagattumuge eten haas aharaga kurin devwafa ehenkamun eklega faanuge nabi kamaki eggotaka ves ekamamedu shakku kurevena kam nunka yaqeen weken ebade den kuringen dawana Sheikh Ibrahim Muhammad ade agon men mi wahaka dakkani kiyat rasula ge risalatu ge feshmanatu kiyat rasula ge rasul kama ekleg faanu duniya wadaannawane kamge ufaweri khabar tan ekeke rasul bekal devuma behe gotun tafatu sifa ekeke rasul bekalunge basfulutakun algon menna hame mihar engen huri bayek hekitawge macha mi wahaka mi bina korwene mi gotun algon wahaka mi dakkalani azam insanin fil ahdil jadid mi mawduge dashuga Dr. Muhammad bin Abdullah Suhaim ena liwafawa waragina hekitawge tere bayek hekitawge macha mi wahakaga ena bayan korwa fawa nuqtatawge terega tafatu riwayat greste wafe buhur misalaka injil takun tawratuge asfaru takun adi enumves bay hekitaka ekuga akirat qur'anu adi rasulag sunnatun hekidakkawaage mikankama ali alwala wafawani egotun ena bayan korwa en hekkaki injil mattage timwana ishauga bayan korwa fawa kama yahya alayhi salam vidalwe timan kalek faanu tiyaba mihun taamid kurawame mi taamid kurme mibuna wahake ki kufafatakun salam mataka nasoran kura kamaka kiya kiyume mi ekamaku timan kalek faana fahu timan kalek faana vure ma warugada ma harudana shakhsiyaten eba ade ei ena hoddawa halla gaakura halleves timan kalek faana nohodde fada barugada bekaleke adi ebekalaku tiyaba mihun ruhani taamidakun taamid ko narkan salame kurawwane mi khabaruga mi buna mi hegge nota bekalege sifaves hagegatuga wani bayan wefa ei ekaleg faanu Allahuge deena kalima fulu matweri kurawmataka kafarunna jihad kurawa hangurama kurawanikan nota jihad kurawa deena nasru devwanikan anekamaki Allah shirku kurumun durukon e bimmati budutakun tawhir kurawanikan anekamaki baytullahil haram ge gatan ekalek faanan iman wa mu'minuna sahabin jama kurawanikan anekamaki nuba kantataka fasada duniye natalevuma masakepulu kurawanikama shiruka magfureduma aniyavirikama budan alukan kuruma mikankamga demitivi faraitake helawala eba mihunna hama magu safu bin dakkawa duniye ulene rangalu magu dakkawa devwanikan algon kunimis ishare kore gota miwahagata mi wani aadum insanin fil ahdil jadid mi mawduga dashuga Dr. Muhammad bin Abdullah As-Suhaim bayan korawafa mi nabiyage khasa dekame wakama Yahya gfan ishare korawa nabiyaki furutama kame gotuga mitaga mifaha koreveni Isa alayhi salam kama nafi kurakama e devanakamaki miga sabitu eba kureye mi ufaverikamge khabaru devwa bekalaki Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kamga wuma mi hekitaka dima dimman algon hama mi de nuktaage macca mi wahaka dakam mi gendani is dennevunu kantattuge tereng furatamakan sabit kurmataka ya mane ki ishare kurwa nabiyya ki Isa alayhi salam kam nafi kure e buna bas sabit kurmataka algon men balalani Yahya gfanu e ishare kurwe nabiyya ki Isa alayhi salam nune mi buna bunuma dekken huri hekitawge macca mitaga mi furatama kalima ganna timan kalek faana fahuga Yahya gfanu idalwani timan kalek faana fahuga min Isa alayhi salam nunkan mi saaf ko faalu ko bayan kura kama mi Dr. Muhammad bin Abdullah Suhaim mi vidalwani e mitaga mi bashare deveni e fahuge ehem bekala kashe
sabaki Isa gfana Yahya gfana algon menge mi silsila adwaswa befuna warnangala engi wadanwan Isa gfana Yahya gfana uluvi e fatura geterega e duwasrega mi debe kalum baddalwe ekuga uluvikam mi wani ufama wadagati en aharega eha gaakamen ebhuri e uluvi eku ekiga timan kale gfana fahuge mi hagegatuga mi dalil kurani nenge mustaqbalaka shemane ki duru mustaqbalaka she mi anga deni mi bayan kura usuta mi anga deni mikan onnan jiheni duru mustaqbale geterega ehmima e timan kale gfana fahuge e buna bunum mi anga deni Isa alayhi salam nunkamashe anekamaki Yahya gfana fahu ekale gfana al masih alayhi salam ekale gfana qawma genestevi kama eba mihun al masih tabawe kiyama woman amur kurevikan enames faalukam bodu gotega ekale gfana angawani ma aligada ehen tariyen aranekamga mige maneki algon men mi deke fada nabi bekalun mi misaluga jessefo mi wani taritake gotuga e nabi bekalunge teremves emme aligada tariye e aligada tariye gotuga kiyet rasula himeni wadanwanakam gahemma ma aligada ehen tariyen arane ei emme fahuge nabiyae e nabiya nabi kama rasulukan khatim kurawa bekalekam ga vegendane adi e bekalen allah ge hazratuga wes ma bekalaka vegendane e usulan algon men balala fi akit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ehni rasul be kaluna vore ma matwer darajen allah subhanahu wa taala ge hazratun devvi be kale ege furiha misalaki isra mi'raj ge misalu e kale ekfanu allah subhanahu wa taala ge hazrata qaba qausaini aw adnag minwara kuttam ve wadagatu mi ehnin evs nabi be kalaka libadam fa nuwafada warugada kame mi ehme mi e ma aligada ehen tariyeke ebuna bunumuga dalil kura kame gotuga mi ilmuriya fa kurawa dakwa dalilaki timmana nuktaki Isa alayhi salam ki Yahya alayhi salam e qasdu kurawa bekalaka nuwa kame sabaki ehenkama veenama ekaleek faanus Isa gfana tabaa wadagen kiyamanterikan ada kurawihe ennames Isa gfanuge hayapuluga wes Yahya gfanu waadu devwa ekaleek fana mistakun tabawati fenifave mitaga mi fahakura nuktaki Isa alayhi salam ekaleek faanu risalat fetru veviruga hama Yahya alayhi salam mes ekaleek faanu risalatu fatruwa mun gendevi en komme bekalaki Allah subhanahu wa taala hazratun rasul kan devwa bekalun kam wati e bekalun mi wadagati ekankan furiham korwa risalatu ungannawa devwa mistakuna magudakka degwamu mi vidalwa fada aliga tariye gotuga nota timman kale faana fahugayana nabi bekalaki Isa faanu kamga ve wadayannevi nama mi ilmuriya Dr. Muhammad bin Abdullah Suhaim mi vidalu wani ehenkama vejjiya Yahya alayhi salam Isa gfana taba wadagen Isa gfanu ge risalat feturu mashe masakkepulu kurawani ekama kalgon men ange mi program ge kurime salgon men ishare kuri gotan ekan otiki ehenna kurnone hamma migota matarwa nukta gotuga faha kurani Nasrani kanisatakun qabul kura gotuga mi zamanuge mi Christianunge kanisatakun qabul kura gotuga al masih Isa gfanaki kalange nota kalange dariyekaman emihun ebabune emihunge kun hitawge terega ku dogu wahakage terega egotan eba bayan kure ekaleek faanus Yahya gfanuge appulu matin taamid kurevie maneki Isa alayhi salam wes Yahya gfanuge appulu matin taamid kurevie ehme meha warugada eha barugada bekalaka vefa ebuna mi gota mi tedumagu dakwa ehem bekaluna mi namuna ekamge wedane bekalaku Yahya gfanuge appulu matin taamid kurevum vore Yahya gfanu bekalege appulu matin taamid kurevum ama rangaluwane kamshe mitaga mi angadeni ehme mi gota mikanta vegendium mi dehavani ekan ehen nuwane kamashe muna wahake ki Isa alayhi salam ki Yahya gfana devwa basharatuga himene wadannawa nabi bekale nune ad Isa gfana ki efada baruga da bekale kama e vidaluwa farang itaga Yahya gfana appulu macca tamid kurevumge evs beenumen erakun e hisabakun nonnane e mi buddhi gotum malarus rangalu wahake emme baruga da mihe kunota emme aliga tariye evre mi da alikam gotun dat tariyaka tabawe e appulu maccan ekankam furiyam kurma masakate nukurane den ane nukta ki Yahya gfana Isa gfanuge mi mawqif nota mi nukta mi pointuge terega mi wahakata gina injiltoga bayan vefa won maneki tafatu injiltoga mi wahakata mi usuluga matin eba bayan ve mi gotun en injiluga wani Yahya gfanuge dariwarum fonuwa suwalu kurvikaman Isa gfanuge arihuga Isa gfanuge arihuga Yahya gfanuge dariwarun labwa mi suwalu kurawani
තියීතෝ ෆහුන් අන්නානේ නබියාකි නුවත එහෙන් ශක්සියතක තෝති ඉන්තිසාර කරවණි මේ වර සාෆ් හෙක්කෙන් අල්වන මේ බයා මේ කරවේ නුක්තාංගෙ ෆාළුවේ යහයාගේ ෆාණු එකලෙක් ෆාණුගේ මේ දරිවරම් ෆොනුවා සුවාලු කරේකම මෙවනි ඉසාක් ෆාණුගේ අරිහුගා කලෙක් ෆාණු තෝයේ එම්මෙ ෆහුන් අන්නානේ නබියකි නුවත කලෙක් ෆාණු ති ඉන්තිසාර කරවණි අදි ෆහුන් එහෙන් නබී බේකලකු ෆොනුවාණකම තෝයේ මිතාගා මේ උෆාවෙරිකම ඛබරු දෙවේ නබියාගේ සිෆයා ඉසාගේ ෆාණුගේ සිෆයා තෆාතුකම algon menna ilmeringe wahatakum miengeni ehmima min algon menna e bangaade hagegatuga miswala megota kuram seba deha kodde isaga faane nune emme fahuge nabiyaki den algon men kirt qur'anuge sigaya balalafiya isaga faanuge basfulu yati algon menna ingen e basfuluge yanani wa iz qala isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullah ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد متاغهم كنيلگن صافكم يتي ينگن تيمان كاليك فانا فهوغا أحمد كيا نبي بيكلكو فنوانكن එහෙම ඒ වාහකයන් එබ ඉෂාරෙක් කුරේ අනෙන් නුක්තයකි කණීසාතකුන් ඒ මානකුරා ෆදෙන් යහයාගේ ෆානු උෆාවිරිකුම් ඛබරු ඒ දෙව්වි එකලෙක් ෆාන වර ෆහුම් වඩයන්වානේ බේකලකි ඒසාග් ෆානු කම්ගේ නුවානේ sabaki ufaaverikum ge khabaru midewwa rasul bekalege masake pulaki magu tanavas korevume adi kulliyaka wadagen salam qaim kurawwane adi ehemwima min algon men angadeni yahya alayhi salam edevi basharataki muhammadun sallallahu alayhi wasallam kama adi algon men ge lobeti nabiyya muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam ki emme fahun duniya wadayanwane nabiyyae adi e nabiyyaage ufaaverikum ge khabare yahya alayhi salam mitaga e devwane ಅದೆಮ್ಮೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಮದ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗ ಇಶಾರೆ ಕುರಿಫದೆಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ನಬಿಯ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ವಿಸ್ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಾಯ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಯಗೆ ವಡಾಗನ್ನವಾನ ಕಮ ಉಫಾವರಿ ಖಬರ್ ದೆವ್ವಮುಂ ಅದಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು midenne muhammad sallallahu alaihi wasallam wadagannawana duwaswar duniyege halat onnanuge ves bayan kurwa fa kama nasarain fatega liwwa fa kama nota lifa wa kama ilmerin vidalwa fa ade min alun menna mengeni alun menge may nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki eggotaka ves mihun ekelefana behegotun edakka wahake eggotaka nunka ekelefana amal furtaka ade ekelefana rasul kamange wadagannevi emihun komme gotte ves ekelefana inkar kurikam ga ves ekelefana ki hagigi rasulekka den kurigen dawani sheikh ahmad abdul karim ade algon ves demme ibrahim muhammad vidalwi dekke wahaka teriya komme secce ituru kollana ade yuhannage faratun riwayage aswa khabare ay demme vidalwi ay yahya alayhi salam emme foge nabiyya ya behegotun ekelefana qawmuge mihunna devafwa ufawri khabarge wahaka adi daud alayhi salam swani ekelefana qawmuge mihunna e khabar devafa adi enabiyage sifafulta veswani bayan ko devafa ehemwima eves hale galgon menna kanne inkar kureveka ei emme fahoge nabiyya ki muhammad sallallahu alaihi wasallam non kamaka algon menna ka eves hale gane bunweka adi enabiyya ki isa fan kamaka ves ne bunweka sababaki ebe ekelege fanuge sifafulta ves wani mi be kadum bayan ko devafa em samavi fottawga ves adi kurim wadagen emme hanabi be kalum ves emme fahoge nabiyya wadagannawane kama adi nabiyage sifafultaka ekele fanuge amal fultaka mikan kamani war tafsil ko bayan ko devafa ema e huriha kame mi dimawani algon menge ma rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ekan kirt qur'anum ves enge saf suratuge الصف سورة هوانا آي آيتوغا الله وحيك ربا فوي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أدي مي آيتوغا الله أنغوا فواني أدي هندما كراشة مريم جفانو جداري عيسى جفانو بدالوية إيه إسرائيل جدارين هم كشورم أهرني كلمة قات الله فنو برسولكيمه ahorenge kuriga aisfawa tauratu ge hukumta ahoren tasdiq kurame adi ahoren nafahu ahmad namaka kigemwa rasulak wadagannawane kamge ufawri khabarta iwame ade mi ayatu engeni muhammad ge fan wadagannawane kamge ufawri khabar injiluga bayan kurwa wakan adi bunwe gotuga injil badal kurigen dia iru emihun injila unitur gena iruga ves mi ay badal koffa nuwa kama wani
den min egeni tawratuga wes adi injiluga wes kirit rasula wada gannawane kamge ufaarikum khabar aiswaka mi ayatuga e nabiyage namfulaka ahmad bayan kore fewani den bay riwayat ko enge ahmad ki kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge namfultawge tereng namfulekam abu naim hilya gal riwayat kurwafa qudusi hadis fulegave riwayat ga wagutun ahmad ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfultawge tereng namfulu adi riwayat ga wagutun ebe kalaku goalawani ibrahim ge faanu ge da'wata adi isa ge faanu wes wani ebe kalak wada gannawani kamge ufaweri khabar dewafa ema evs hale ga algon men kanne bay masihin no tanasorain bunamun dani ei isa ge faanu ge waha kama ema fahoge nabiyaki ena mes khudmiyati isa ge faanu wes nabiyage ufaweri kamge khabar wada gannawani kamge khabar dewafa ema kandelige enge ei isa ge faanu nonka ay emme fahoge nabi kama rasul kan khatam kurava bekalaki ay algon menge ma rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mi kurige emme ha nabi bekaluna adi bekalunge foittakuga bayan kurava fa wahakata ko algon menna wara safko bayan vege bate e bekalaki ay muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ade inkar kura bayaka kitemme rangalu kitemme warugad hekitake dikke kam ga yes emihun kabulen nukuran egotun algonmenge ma nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge rasul kan kabul nukuri makka ga mushrikum ve sulun ekamako ekelega faanaki makka ga mihunge terega hunnevi emme maain adi emme mativeri adi emme tedveri amanatiriya kamves emihun kurin die kabul kuramu ehennamas ekelega faana rasul kamayan fanumma faho emihun ekelega faana inkar kuramun die al ustaz musa anwar adame avunu kurinde kiwaka guligen adis bahakagen kuriyagen dangasoko mugatum me anasga faanu vidawle fawe kit rasula khidma koddi ulmuga ulun yahudi kujjak baliwiye kit rasula kujja ziyara koroba kujja ke kariga shind wadaganiwiye yafa kujja hadis korbiye islam din qabul kurashe ekujja ena gatuga hori bappe balali e bappe ena ga darfula bunye aba al qasim kiyamambashe den kujja islam din qabul kuriye ikujja gattu nikumodagenne kit rasula vidawlama gendewiye may allah subhanahu wa taala hamdu hutte ekalaange ena narakan salama kore raskalaange ade yahudi miha ena darfulan amru kori ekalefana tabama ein dalil ko deni ena abul nafsabes ena muhammad fan risalati ki tedu risalati kan qabul kurakama adam insan fi lahad qadim bi mawdu da shuga dr muhammad bin abdullah sahim li wafawe yaqub alayhi salam huwa fan wadagen nabiye huban proga fen wadagati udangeruma behtifawa sidiyeke e sidiga fas darajebe adi fen wadagati bodu ummatege beku e sidinga ragen datiye malaikatun bekalun emihunna magu tanasko debamu gendeviye uduga dorutan huri huluife may allah subhanahu wa taala tajalli odegen yabgu faana mukhatab kurabba engeviye timun raskalaange aso odegen adi ballewa odegen bame e yagobuge faane edi wadagan nawashe yaguf faana denneviye e hadwa budu ko raskalako harfatun eragen dani kombaytoe may allah subhanahu wa taala wahi kurbiye e ismail faana dare kolunge mihunne yagobuge faana bidalwiye e mihun ibaraskalaange hame basulwi kon kamege sabuntoe ekalaange wahi kurbiye e timun raskalaange mihun macca farlu kurbi fas namaduge sabunne e mihun gabuluko amalu kurmu sabunne yafo yagobuge faana waharfon tedu wadagat mafo ekale faanuge dare kolunge mihunna fas namadu farlu kurbiye Allah subhanahu wa ta'ala bani israel ge fotuga emihunna namade farlu kurba fenwe emihun ekalaange kuttamoton kuramungende mas me kantataki ekalaange gurban kurun ade medus bani israel mihunna emihunge ilmerin emihunge khapa fulu yagobuge faana tabama gotun efas namadu kuramunde amafade bani israeluge nabi bekalu muhammad faanu ge risalat no tegale faanu ge padannawane kamuge basharata devamungende bekalu gamuge mistakunna ade kale faanu fonubeni bekalunge zamanu gawma bes bekalung ummid korawmu gendebi ade yagu faanuge devana basharata agunum balale kale faanuge ajali kudatambum kale faanuge befonna vidalwi tebami hon timan kale faanu karyen annashe tebami hon poh zamanu ga falwane kamige wahag timan kale faanu vidalwe debaname emi kale faanu ari jamaw vidalwi tebami hon timan kale faanu fahu alkun qur'ane konfratakan hiye emi hon dennebi kale faanuge kalyange kale faanuge bafakalum ibrahim faana ismail faana isaac faana
alukon korevi ekkawanta faratashe ade bitanuga ismail faana awun balya ismail faana foga me allah subhanahu wa taala kale faanuge tare kalun awun ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam funuba kale faana risalat bawale bafave ade adis e basharatu gave nabi kamane yahuza ga dare koluge e yagu faano dare kole yapo shailon manaki islam din faalwane ummatuge e ummatun e dinuge ma nabiyya anwata e den anna ummatuge mihun e kale faana tawamu gendane safaruga ges agunum balalar e safaruga asmani ki rasulullah basharat agunum bayan ko difa egotum balambun baura ge wahakaga asfave tebami ismail faanu ge dare kolum faalwane tariyaka balashe iya arabinga muladandi ekalefaanu bingadu ekalefaanu faalum binganu gudagen dane al muhtadi al skandara vidalefawe islam di ismail faanu ge naslum faaluwi hamaikani me muhammadu faane hagigatu ka ekalefaanu faalum binganu gudagen di ekalefaanu ki ismail faanu ge darikologe tariye ekalefaanu fonum duniya badalugen di uduta rakkatirugegen di farisiin alifanganu nivigen di ಬಾಬಿಲ್ ಗೆ ಬುತ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಂದಿಯೇ ಏಕಲೇಫಾನ ತಬಾ ಮೀಹುಂಗ ಅಮ್ಮತೀಗ ಅನಿಯಾವರಿಕಮುಗೆ ತಖ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆಂದಿಯೇ ಆದಮೆ ಸಫರು ತಸ್ನಿಯಾಗ ಅವ ಬಶಾರ್ತಕ ಬಲಾಲ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಾಗ ಮೀಹುಂಗ ಲಷ್ಕರ್ ಅಮಾಲಿಕಾಯನ್ ಕುರಿಮತೀಗ ಬಲಿಯಮು ಮೊಸಕ್ಫಾನ್ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಫುಳ ಬೆದೂರಿ ಕುರಬ್ಬ ಏಕಲೇಫಾನ ನಸ್ರು ದೇವಮ ದೇವಡಾಗೆನ್ ದುವಾ ಕುರವಿ ಏಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಇಬರಸ್ಕಲೆ ಬುನಫಾನ ಬಾದು ಕುರಬ್ಬ ಫವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾನುಗೆ ನಸ್ಲು ಫೊಣುಬೆ ನಬಿಯ ಅಟ್ಟಕ ಮುಮನುಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾಂದೆ मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलेफान के दुआ इजाब करबा अमालियों मच्चा नसर देवा अदे कलेफान कामयाब देवी आज मी कुरिंगा को इशारा करे मा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकातु कलेफान इसमुल बरका में दूर करबा मुसाफान इदे वडागतु अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलेफान देवी कामयाबी अनवत नसरे अदे सम एफदुगे मी 11 वन भाग बयान करबा फवे मुसाफान बनी इस्राएल बुन्न विदालवे ते बामिहुंगे बेरेस्कलांगे ते बामिहुंगे इखवतुंगे तेरें तिमन कलेफान फद नबियक फुनुबाने तेबाम कलेफान तबावाशे मि बशरत बलालार हुरिया यहूदीन बस एब्बसवा गोतुगा मूसा फान फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी इस्राएल बाग हु तेरे फुनु नबी बेकलुंगे तेरेगा एकलेफान फद नबियक नुवे एफद मितनुगा बयान में बुने भोग मुराद के हकीकत तो कलेफान फहु गामुगा मीहुन तबावाने खास शरीयत के वाहक मिसफे की मोहम्मद फान गे सिफे अदे कलेफानुगे नबी कम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरिया नबी कम जमा करुम फ कलेफान देबा फवा नबी कम अदे हम फदे कलेफान शरीयत के इसमें बड़े शरीयत अदे हम फदे मिनसुं अगर में नेगेंदनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी इस्राएल बा में गात फुन नबिया की नस्ल के बेकर नुं कमा नमे से कलेफान की एमिहुंगे इखवतुंगे तेरेंग बा बेकले माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसाफान फुनुबा फने इस्माइल इसहाक फान के दरी कोलुं अवने मानबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुबा फनी इस्माइल फान दरिकोलुं आदमी ए बफा हेनमेस दे बंडे के दे फ्लोहनस माने की इखवतुन वता मी अखुं दे करुन की दिन अगुन बलालायरो मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी इस्राएल दरिकोलुं मूसा फनुबा फवनी ईसा फानु ए मी मूसा फानुगे आइलाग बेकले इसाक फानकी एफोगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्माइल फानुगे दरिकोलुं मी माने की मी कागुन मा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगमन्ना फोनु बा फने कुरिंग अगुन इशारा कुरियम बशारत इलियास गा अलमुतद इस्कंदरी बयान करबा फवे सूफ इलियास गा आइसफावे इलियास के फानुगे एकदे फानुगे अरिहुगा हद्य मिहुंगे सुहबतुका वडागन्नविये हिजाज बेमुका तिबि अरबी फिन वडाग तुम कले फानु अरिहुगा ते मिहुन विदाळवे बोडोगेंबा खिल्ला लिफा एतिबा मिहुन ते बाम बलाशे एमिहुन देन्नविये एमा अल्लाह नबिया एमिहुन अलकुं कुरनी कोंफरातकन हेये एकले फानु विदाळवे मतिवेरे रिहा मिंबर तक गावेस एमिहुन मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कवंतकम हिकमुंदे इलास फानु तबायगंते मिहुन देन्नविये एकले फाना एमिहुन एकम मगुदक्की काकुतोए एकले फानु विदाळवे बेकलेके इस्माइल फानुगे नस्लुं वडागन्नवाने बेकलेके एकले फान नंफुळवनी मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म फुळा गुडिगन्ने एकलागे इस्म फुळ जिक्र करवे कोम्मे फहरको एकले फान नंफुळ जिक्र करवे अल मुहतदी अल स्कंदने विदाळवनी बेकलेके मुहम्मद फान पियवा देवन बेकले नूने आदे की रसूल बशारत बनी इस्राएल के वर्गिन नबी के बेकलुं बनी अगुण गनस्ती फन बयान को दीफ बेकलुं बाहत अगुण में बेफुन उदने कमुगा वेनस एक तरह का मिसाल का इर्मिया हस्कियाल हुवशा आदि हकबून सिफ्तिया अल हज्जी मिफद देता बेकलुंने बनी बेकलुंगे फैता होगा बेकलुंगे गमुगे मीहुन्ना के रसूल के बशारत देवाफा देंकुरे गिंदवानी शेख इब्राहिम आदे अलगुण में मी वाहक दक्कनी तफाते के रसूल बेकलुं नबी बेकलुं कीत रसूल आया बेगुतुं देवाफा बशारत का बेगुतुं अलगुण के वाहक में इशारे कुरवेनी यहया अलैहि सलाम
දෙව්වි බෂාරතකි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆහසමානුග ෆොණු වේනකම්ගේ උෆාවිරකම්ගේ ಖಬರ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಅದೆ ಅಗುಣ ಕುರಿಮಿಸ್ ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ನುಕ್ತಾತಕ ಬಲಾಲಾರು ಎ ನುಕ್ತಾತಕು ಯಕೀನ್ವಾ ಕಂತತ್ತಕೆನ್ ಎಬಹುರಿ ಎಗೆ ಎಕ್ಕಮೆ ಮಿ ವಡಾನ್ನವ ನಬಿ ಬೇಕಲಕಿ ಎಮ್ಮಿಹ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ವೆಸ್ ದಿನ ವಡಾನ್ನವಾನೆ ಬೇಕಲ ಎಕ್ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದಿವು එහෙන් නුනම ඒතිරාෆ් වෙගෙන්දානි හගිගතුක මුතවාද තංකොලේ දශු දරජාගේ ඒතිරාෆ් වෙගතුගේ වෙගෙන්දානි එහෙම අගොන් මේ usul balalafiya hagigatuga kit rasulaga risalata ki muriha nabi bekalunge dufluge matin etrafumun an risalata ka agon men engeni adamge faanuge wahakan fishgen agon men mi silsilaga midekke wahatuges ebe bekalunge risalatuge terega kit rasula behegotun zikru kurefa wa kan agon men diha faamu අනිකමකි කීත රසූලාගේ රිසාලේ නොත ක්‍රිස්තියානුන්ගේ බහුම් බුණාකම වානා මුහම්මදී රිසාලේ අගොනෙන් බයන් කරන්නේ කීත රසූලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලේ ආද ඉස්ලාම් දීන් නොත කීත රසූලාගේ නවි ශරීයතා ඒ ගොත්ත එයන් ඉන්කාර කුරුමකි ඉලාහි හුරිහා වහියකන් ඉන්කාර කුරුමේ ඒ මානෙකි ඉස්ලාම් දීනන් ඉන්කාර කුරුමකි ඉලාහි හුරිහා වහියකන් ඉන්කාර කුරුමේ আদি এই එම්මහා රසූල් බේකලුන් දෙවි උෆාවෙ ખબරවස් ඉන්කාර කුරුමේ sabaki emmiha nabi bekadu naves kiyat rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam duniyege heda kurevi kuru muddatege terega kama ekalekfan e heda kurevi kuru muddat terega kurevi waruge bura masakke pulek emmiha rasul bekadu na nabi bekadu naves kurefe nuwe ekamaku ekalekfan tevis saharuge terega evvore ma digu muddatega nabi bekadu na rasul bekadu na nukurevunu waruge bura etan eta masakke pulutake kuravwa ekankam wani furihama koddevwafe den yahya alayhi salam i'tiraf wadagati hamakashurun salama sallallahu alaihi allah rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalek faana bure qadara sharaf ge gotun ma bifawaka manaki yahya ge faana bure ma sharaf veri ma qadaru veri ma matveri bekalake muhammad sallallahu alaihi wasallam eki mikan saaf faalwani ekalek faanuge e ibaratuga ganesdevi bastuge tereng algon men are bahum mi fenna liumuga huwa aqwa minni migotan yaswa wa bahun ade mi dr muhammad bin abdullah suhaim mi ibarata ganes de viruga bayan korwani huwa aqwa minni mihin yahya alayhi salam vidalu ikama em timan kale faana vore ma waruga da shakhsiyat ekkamge muhammad gefaan we wada annawani mi kalima beluma fahuga injiluga yahya gefaanuge nimun aswa gotuge sifaya rasulaga hayapuluge fahkola balala finama fennani yahya gfanuge hayapuluge fahkoluga ekale gfanu jadallewunukan algon menge mi silsilaage terega sewaha ka dekevigen dia adi shahid kollevigen dia kan adi ekale gfanu mi tattakalagen ekale gfanuge ewahake ekale gfanu shahid kolle ma foga ekale gfanuge istarifulu mi tattakalagen gendevifa wakan mi wahaktan algon men wani hama kurin wara tafsil gotiga dakkafakama wati mitaga hama ekade mi suruhiye gotugono zikru kurwe gotuga mi wahaka algon mi hama bunelani ade mi ibrateri wahaka mire mi hasabu medukondala mi wakwani irat kurevi amad mare mi wahaka ek baddalu ummid kuramu program record kuri maryam amira ushelbi al sheikh abdullah jamil ufeddi aliyadda wassalamu alaykum